So Revelation clear to te Pathian ni chibai ule Galilee Gospel som pakhat na ilang chiarang Thessalonica thon ni bungthum chang som tu po in na atho du lo chuan ei po ei su se koshan pakhata an rongbol tu chu athat chiat wangin arongbol na an choltir sual wang emo sual langsar ti wang emo a choltir nilawa that chiat wanga in choltir hian thil tam tak min ngai twa tira Thessalonica hi tuthlung thar mithiam te chuan Paula le kathon masaber ani anti a Thessalonica thon khat bungli changsom pakhata hian Christian te taimak chantur tarlan ani a mani kutnge ya thoka tacham lawa oma midang te po kan tran pui ve theinan ani war takin Thessalonica thon ni bungthum changsoma rontlip non le in tu po in na atho du lo chuan ei po ei su se ti in hriam takin ring tu te afui ani ring tu nuna hian kharau mi na le nun dan dik an soina a na tho le taimak hi atel nge thin ring tu nun le that chiat a in me lo ti na ani ber chu reform ko ranten rim taka na kan tho chan chu Michael Scott Horton chuan ale khabu for Calvinism a hetiangin asoya koshan hian mimal nun ringot nilavin pathian khongai na ahu hova kan chan tlan thin hi kan ngai poimo a pathian khongai na kan chan hi chungkwa le khotlanga tarlan tur ani ti a soin na tho hi pathian zia ani a na thok turin khongai na wangin ring tu te min ti chak bok ti in atlip ani ring tu nun tharau mi po hi taimak na nen a in zom tlat ani soile ti in mil lo sakle nun in rem theilo ring tu that chia kan tam chuan kan chungkwa le khotlang pu in atwar nge yang ei ruk le olsam taka sumzon du na min siama dot soile lem chang nun nei na ahringa du am na milem biak na min nei tirin suala kan tlu thuai thin Thessalonica thon ni a kan mu ang hian ei ve du chuan tho tur alo ni a hei hi alo rau hle bok ani